Ngibingelele babukele emakani bingelela phansi kohlelo lethu umgwazela babukele emakani bingelelana ke ingwenya edla ezinye ingwenya babukeli ke namhlanje ke sila sivakashele ubaba la ubaba engazuthi khona inkinga afike ayithole esitolo kuphi baba Espala station kaMashu Espa le station kaMashu okay baba njani ngangofala engane ninjani baba siyaphila njani yebo njengoba bathi sengithulileke mina ngingwenye edlezeni ubaba uba yena ubaba Wiseman Khumseni Magwaza ngicela unyuse voice Wiseman Khumseni Magwaza Wiseman Khumseni Magwaza okay ubaba owakuphi waseshowe engudweni okay eshowe kwephi engudweni okay okay baba sizwile la kuthiwa uke waba nenkinga lapha ya Espa ubuzama khona ukuthumelela ingane amasentshana bengisacela ke baba uke usindlalele ukuthi kwenzekeni uyiqale nje indaba usuka la uya khona shothi ngasuka la ngiyohola ngomhla ka4 February okay yeah shothi mangihola bese futhi ngiqala khona esibhangi ngiqala ngifakele yona hayi ngizobe ngibona okunye ukuthi ngizani kodwa ngiqale ngayo nje oh wawuyofaka malini baba 1000 okay esikhathi 11:35 okay yeah shothi ngithema ngisengiphuma ke ngingakafiki la endlini ngisendleleni yabe sefona ingane sishutha ayibaba ngiyafika esitolo eMatrix ekheshe cha baba ngicela ungaka yabo nje istory sakho baba uvesana ugxuma uthi kanti istory ngifuna usiqale ekuqaleni ukuthi ngisuke la ngahamba ngafike ngahola kwimali yomholo ngathatha imali engaka ngathi ngenza yabo kanjalo asho ngithema ngiqeda ke ukhola ngadlula Espa ngafala ingane nami imali ngange1000 okay isikhathi 11:35 okay uyifakele kephi money market la kwi ATM okay thula so thuna ucash akekho semva kwami okay kwi ATM yiphi le yakhona ngaphakathi okay ba no ethinini ethilini yeah okay I can get usho sobabeleke nake ethilini yeah okay ayikho ongemuva kwakho yeah uyena esibhekene naye ngoba netheli itheqekelele yena uqondana nami akalunguzi uyibuka nje khoma akabonge ngisho ngiseceleni ngaze ngiphinda ka4 yeah ethangi phanje ka4 yini le iphini emva lokho besiqhubeka kube sethe hayi sekulungile shothi ngibese ngisuka ke sengihamba mina uma ngiyahamba qhubeka baba uma ngihamba endleleni abesengifonela yona ngane ke sishuthayo baba sengithenga fika esitolo imali sekhishiwe kanjani baba ngithi mina ayibo itenjani leyo phaphela ngifakile isikhathi 11:35 hayi ngithema ngifika futhi la endlini la futhi yafona yashutha hayi khona umuntu ofonele kodwa manje themisa ethi buyela kuyena akasalibamba ucingo ngoba isuka yakhala ifone ekude wathi mase uzoyibamba usanqamukelana lomuntu lona akabe sabuya ke nalomuntu lo yeah hayi osho bese ngibuye cha ngithi ukulinda mhlambe yesaduke khona ngaphathe Espa mhlambe izobuyivele imali hayi ngibona isikhathi zihamba impela insuku hayi ngibona hayi ngeke vele ufuna umphathi wakhona ucash ya ngichazele yabe sesho ukuthi naye inkinga njengaleyo yakho ayiqali ngawe hlezi yenzeka yeah kodwa ke wabe sengixhumanisa nomphathi wabo ose-Standard Bank yeah Standard Bank ibona sebebuyisa i-print out ehambisana lezi khathi lezi engishoyo ngoba ungibuza amagama amabili nesibongo nefone number engifake ngayo ngamnika I print out kwebuyisa ngempela exactly 11:35 ngifaka 11:55 yaphuma khona center kaMashu kuma ATM angaphakathi yeah 5 to 12 iyaphuma thulo print out leyo ngibese umuntu oyithathayo oyanako phekwa ke ukuthi cha nakho lapha ngithola kanje kwa ke police station police station okay
futhi udawula khona nje ugcine esasebenza nje linda uphepha 2 safika uphepha 1 umsesho lo yeah ushuthi ukusuka lapho ke nje bengisalokho ngilinda yena ukuthi uzongifonela athena wathi ugcinana kwami naye uzongifonela masothi sekufelele iphepha lalindele kwenkantolo futhi sobe sesiyespa futhi lapho kwaba seko onamakhamera bese kubona lezi khathi lezi kwenza ngazo lezi zinto lezi ya futhi ngifaka iphuma futhi kubhekwa kona ama 10 bese kuphinde kubhekwa ngo-5-2 lapha nakwela ATM leyana elapha ngaphakathi ngo-5 to 12 okhepha imali lapha na showcase kuzobe ku-8,000 lela kade lingena ngo-11:35 ngo-5 to 12 yabo futhi ke ngicine ngilinda yena kangazi bengakabuyeli kwena makabuyeli kumina i-case number ayithola ikhona la endlini okay baba sizocela ukuthi usiphe i-case number mase usipha isithombe se-report le wayithola lapho phakathi ngathi uthola i-report yani okusho ngabadomo ngani ngokuthi ngabe na anje ngangena imali yokwenza photocopy ukuthi agcina isala ngakuyena le print out yonke mina ngakwazi ukuba nayo ubani wakhuluma naye lapha eSpa umphathi wabo okay umphathi wakesha owesifazane kwaphinde kwafika futhi nowesilisa okay awuzange mhlambe uthole ukukhuluma nomuntu obaphethe bonke nje esitolo obaphethe bonke nje esitolo ngamthola kodwa manje washo ukuthi ngoba vele selusemaphoyiseni udaba ake siqale sisala sesithethe wona umthetho ukuthi ngicathe naye ulinde wona umthetho ukuthi uzofika nini okay so thina ubungajabulela ukuthi sithi ukuthatha nathi uqathi nathi sithi uassista bona lapho umthetho kwe-research yabo angazi ukuze si-speed up i-process phela leyo ukuthi kusheshe kutholakale phela imali yakho le engqambile lapho ngoba the moment uhleli isikhathi siyahamba yabo what if uyafika lapha ya izinto awusayitholi lezi enjengama-footage ngoba la ngasikhona mina amakhamera hamba umsebenzi omdala mhlambe kudlula 2 months awudelete lo walenyanga edlule uqala omusha hamba kube khona isikhathi sokuthi kumele iformat lo mdala mayisiqala omusha kukanjalo nambe ngibuka lena ukuthi lesikhali lese-asdonse sawo lo mseshi lona isangadeletheka yonke lento lenendala yabo okay ingane ekhaya kugcine kwenzakaleni zikutholile imali yokudla azazagcina ngayitholanga zagcina ngayitholanga ngoba seyilinde le siyakuyona umfana yena umqondo ukhuluma naye yena akaze ngimqonda ngiqonda nanga nangelanga ngize ngikhuluma nabaphathi bakhe wayengekho kodwa islip lesa ngithi siyabhala negama lakhe siyabhala negama lakhe kodwa lapho akuhluphi ngoba i-timetable bayazi ukuthi till number abantu kwakusebenza abantu uyawushoda ukhuma khona yaqinisile futhi akubhekwana nokheshi yabo kubona nobe leyo till ngaleso sikhathi ubesenza ipheshefu ungena isikhathi bani ophumbani kusekwaziyo lokho lapha nje abasakufunanga ngoba bachazelekile ukuthi sisidukile islip kodwa nampo ufazo okusho ukuthi cha ngempela ngayifaka le mali le islip uthe unaso hayi islip ase wasilahla ngathi angazi ukuthi kwenzekani angathi kwenzekani okay imake inamba lezo uthumelele ngaso ingane ekhaya phela ngithi ziyaphuma inamba izona ezidingakalayo phela
ayithi khona imessage eyathunyelwe ekhaya yeah ikhona ngifuna leyo message ke mina unginike yona le number naso iphela yabo inamba mabephanja lapha emshinini wabo lizokhomba ukuthi ithikithi liphi leli yeah ayike sinyawo nathi sothi masiphuma la sizodlula khona siza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngecase yakho ayifaka khona eSpa njengoba beyile branch enkulu ke ngiyathemba ukuthi ibona kumele benze izinto nabo isheshe esidini labo ngoba wena ubukhumbula ukuthi wena uyilokhu njani uyi-customer kubona and uyi-customer elihlala eduze kwabo so which means wena kubona ubaluleke ukudlula iningi labantu abafikayo khona so ke sizwe khona ukuthi bathini and then sobe sesikubuyela nezimpendulo ukuthi from manje kuqhubekela kanjani siyaphambili okay hayi siyabonga baba hayi ngiyabonga nami alright babukeli ke njengoba ke senzwile kubaba la ezikhalela ngesigameke simenzekele eSpa babukeli njengamanje ke siyasuka ke manje la sinikela khona eSpa siyoza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngemali kaBaba ngoba phela umuntu omdala lo uyachaza nokuthi uyiholela impesheni futhi le genge le okesha inako kweyisanyana inako nje ukutapa abantu kancane ingabahloniphi bengivele ngilifuna usuku olukanje nalo ke selifikile ngiyeza lapha eSpa